دما خوش ببینرین هیجه ایرو 13 جوتمه 2022 روژان روژا پیشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هیجه لعراق دنوا کریزا سیاسی و آبوری ده پارلمانتوی ولات جبو دیارکرنا سروکماری نو جاره کردن کم بو پشتی هلبجارتنا تورا یکمین برهم صالح و لطیف رشید جبو تورا دوامین مان. پارلمانتو عراقی ایرو جبو هلبجارتنا سروکماری نو عراقی به تبلیبونا 277 پارلمانتران پیک هات بگشتی سونه نامزدان جبو سروکماری هبون. پیشبرکا بهیز دنابران نامزد یعنی که برهم صالح و لطیف رشید پدکه پشتگیری آویدی که دبون. ده هلبجارتنا ایرو یا سروکماریا عراقی ده تنامزت دنگین پیوز بدست نخست او هلبجارتن در باسی تورا دویمین بوم. لگوری انجام هلبجارتنه لطیف رشید 157 دنگ و برهم صالح 99 دنگ بدست خستنه. همو نامزدان دن 21 دنگ آنین. ده تورا یکمین ده پیوز بو هریکم کسک جبو ببه سروکمار 220 دنگان بدست بخه لی تنامزتی اوریجه بدست نخست. لو ما هلبجارتن جبو تورا دویمین ما. ده تورا دوامین ته هر نامزدی کج 165 زیادتر دنگام بدست بخه وی ببه سروکمار وی تورا دوامین ده پیشبازی جاره کردن دنا برابر هم صالح و لطیف رشید دبه به وی یکره وی پارلمانتو سروکماری نوی ولاد دیار بکه نامزدی پدکی ریبر احمد جیوک شابوم بریا دسپیکرنا جوینه به روکتین کاتوشا ایریشی لسر هریما کس کاته کرن که خودی اولکاریه که بلنده. لوکوری چافکانین اولکاریه نه روکت هاتن آویتن او 10 کس جی بریندار بونه. لإيران و روشلاتی کردستان آجری سرهلدانی جه هر دمی گورتر بویا لروشلاتی کردستان جبر ایرشا هیزین رژیمی سی خوا پیشان دیر هاتن کشتن لی وی ترورا رژیمی جینه کاری کولانی باجاریگین کو جن پیشنگتیا وی دکن جه خوا پیشان دیران والا بکن. 20 مهر چهارشنبه مامورا دارن فرار میکنن. آگری سرهلدانی لور گشت به سرهلدانا به پیشنگتیا جنان لناوا ایران و روجلاتی کردستان بوجینا امینی دست بکریه بلاف دبه. تاوی گو باجار کرنه لشکرگه و لهر جیهی بلاف کرنه خواه پیشاندان دوام دکن. شب دنجی لسنه و کرماشان جالی هزن ایرانی و 3 کس هاتن کشتن. لروجلاتی کردستان دوه دروجا 26 لباجار بوکان، سنه، سقز، مهاباد، کرماشان، بانه، مریوان، کامیران، ایلام و چند ناوندین دن خوپیشاندان پیک هاتن. تبیگو هزن لشکری انزده لباجار روجلاتی کردستان هاتن بجه کرن و راست راست خوپیشاندیران گلباران دکن لینکارین دنگ خوپیشاندیران قد بکن. لگوری آگاهیان دو خوپیشاندان دوهده لکرمشان 2 کس و لسنه کسک جالی هزن ایران و هاتا کشتن. لمریوانی جی جوانک بگوله چپته بریندار بو. لپایتخت ایران طهرانه دوه جی خوپیشاندان هبون. پارێزەرên Tehranê bi dirûşmeya jin jiyan azadî daketin qadan. Polîsên Îranê bi gaza îsotê êrişî parêzeran kirin.
لکولانا ولی سر آتهران هزن ایرانی راست راست گوله لخوا پیشاندیران باراندن. لباشر گوهردشت، کرج، رشت، اصفهان، بندر عباس، میربان، همدان و چند ناوندندن خوا پیشاندان و نرازی بون هبون. لگوری دانه رخصنا ماف مروبان یا ایرانی حتا دو 23 کس جوان زاروک هری کم د 101 کس جالی هزن ایرانی و هاتنه کشتن. اروها به صدان کس بریندار و هزاران جی هاتنه بنچاف کرن. شری لوکراینی د ماه خویا هشتان ده اف شری ویرانی او زیانه که زیده لبخور آنی باندوره که زیده جی لوکراینی کریه سرکماری اوکراینی زلنسکی راگهاند کو جبو جنوب آواکرنا بناسازیا ولات پیوستیا وان به قاسی 55 میلیارد دلاری هیا لدش گف نوکلیری روسیه جی یکیتیا اروپای برتک درکت یکیتیا اروپای راگهاند کو دبکو برسفداینا بچک نوکلیری پیک نیه لی و ارتش روسیه بیت نکرن. ji 24 Sibatê ve Rûsya bi hemû hêza xwe êrişî Ukraynayê dike. Geh li Bakurê welat û geh jî li Rojhilatê welat êrişên xwe dijwar dike. И самоопределение народов. Повторю, это неотъемлемое право. Lehîna ev daxwaza serokê Rûsya Vladimir Putin ya ji bo pêkanîna armanca wî pêk nehatiye. Lêya pêk hatî jî wêraniyeke zêde ya li ser xaka Ukraynayê ye. Інтенсифікувати співпрацю для допомоги і для відновлення зруйнованого. Banka Cîhanê fona pereyan a navnete wî IMF û hikûmeta Ukraynayê ji bo piştgiriya ji bo Ukraynayê bi beşdariya hin welatan civîna duyemîn a wezîran li dar xistin. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî û Serokwezîrê Ukraynayê Denis Shmyhal birêya videokonferansê beşdarî civînê bûn. Volodymyr Zelenskî di axaftina xwe ya li civînê de diyar kir ku êrişên Rûsyayê zerar daye bînasaziya Ukraynayê. Zelenskî balkişan ser girîngiya alîkariyên ji bo Ukraynayê û wiha got. Her ku Ukrayna bêhtir alîkariyê werbigire, em ê zûtirîn dem şerê Rûsyayê biqedînin û bi lez û bez garantî bikin ku şerekî wiha hovane li welatên din belav nebe. Zelenskî ragihand ku Ukrayna ji bo kêmbûna budceya texmînkirî ya sala bê 38 milyar dolar û ji bo jinû ve avakirina bînesaziya xwe 17 milyar dolar pêwîst dike. Di axaftina xwe ya li civînê de rêvebera IMF Kristina Georgieva got. Ukrayna di sala 2023 de wê xwedî pêdiviyên mezin ên finansê be. In the United States, our top economic priority is to bring down inflation. Wezîra Xezîneyê ya Amerîkayê Janet Yellen jî diyar kir ku divê alîkariyên ku Ukraynayê dewam bikin. I will ask the leaders to support the proposal. Berpirsê polîtîkayên ewlekarî û derveyê Yekîtiya Ewropa Josep Borrell jî têkildarî gefên nuklerî yên Rûsya axivî. Borrell got. Her êrişeke nuklerî ya li dijî Ukraynayê wê bê bersiv nemîne. Wê bersivdayîn ne bi nuklerî be, lê wê bi xurtbûneke wiha be ku tevahiya artêşa Rûsya tune bike. Divê Putin ji xwe re wiha neaxive. بله هر دسته گشتی یا نتوینیک بوش بو چار هرمین اوکراینا کو روسیا او وک پارچه که خاکاج ولات نشان دا بو شرمزار کر ددما کو 143 ولاتان پشگیری دان پیشنامه روسیا جدناو ده تنی 5 اندامان لدشی وی دنگدان دوینا بریده به پیامان هم سروکماری اوکراینا او هم جی سروک دولت یک بوین امریکای ج پیامی کیف خوش بون. دستهیا گشتیان تهوین یکبوی جبو چار هرمین اوکراینیا گو روسیا و خستنه بین کنترول خواه و بخاک خواه و گریدایه شرمزار کر. دی جیبینا دستهیا گشتیا گوژه 193 اندامان پکته، ترکیه جید نافده 143 ولاتان دنگ اریدای پیشنومه بریارنامه
یا لسر خستنا هرمین اوکرانیای جالی روسیای و territorial integrity of Ukraine, defending the principles of the Charter of the United Nations. ji derveyê Rusya, Sûriye, Nîkaragwa, Kuriya Bakur û Belarûs li dijî pêşnûmeya biryarê derketin. Çîn û Hindistan jî di nav de 35 welat bêalî man. Erebistana Saûdî, Îmarat û Belarûsya godnava dengdanê de helwesta wan balkêş bû, tevî bendewariyên hin derdoran berova jîveyekê piştgirî dan pêşnûmeyê. Hêjayê balkişandinê bû gonozde ji wan welatên godeng nedabûn ji parzemîna Efrîqyayê bûn. Di nava wan de Efrîqya Başûr jî hebû. Pakistan û Kuba jî di dengdanê de bêalî man. Di pêşnûmeya biryarê de referanduma Rusyayê ya li Donetsk, Luhansk, Zaporojya û Xîrsonê jî wekî ilhaqkirinê hate pênasekirin. Hate pêşniyarkirin got tavlê hêzên Rusyayê ji van herêman vekişin. Rusya li nava van herêmên navborî di navbera 23 heta 27 Eylûnê de referandum pêkanî bû. Хвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî piştî civîna desteya giştî, ya netewên yekbûyî di peyama xwe ya li ser Twitterê de spasiya 143 welatên got piştgirî dane vê biryara dîrokî binav kir. Zelenskî got, cîhan wê bêje, hewildana îlhaqê ya Federasyona Rusyayê bêqîmet e û wê tu carî ji aliyê netewên azad ve neyê naskirin. Biryara godî desteya giştiya netewên yekbûyî hatiye girtin ne mecbûrî ye, lê xwedîwateyeke sembolîk e. Li aliyê din Serokê Dewletê Yekbûyî Amerîka Joe Biden jî bi peyamekê piştevaniya biryarê da. Biden got, li desteya giştiya netewên yekbûyî îlhaqkirina perçeyê xaka welatê cîran bi xweşî nayê pêşwazî kirin. بله هر به شری ل اوکراینی را ولاتین اروپایی مترسیا لسر خو هم باشتر دبینن جبوی یکیجی کتنه پی خردکرنا پاراستن آلمانیا جدناو ده 14 ولاتین اندام ناتوی او فینلاندا ین ل اروپای جبو خردکرنا پاراستن آسمانیا اروپا پروژه که هفپار آبناوی اینسیاتیفا مرتالین آسمانیا اروپای دان دسپیکرین. به آرمانجا زیدهکرنا کپاسیته پاراستنا هوایی اروپایی پاسدا ولاتان دست به پیک آنینا پروژه هفپار آبناوی انسیاتیوا مرتال آسمانی یا اروپایی کرن. د جوینا ناتوی یا لپایتختا بلژیکا بروکسل ده جبو پروژه کوته پیش بینی کرن به کوردیناسیون آلمانیایی را پیدا کرنا پرگالن پاراستنا آسمانی ینوک پتریوت و تیراسسه ده پیش بینی کرن. has done so magnificently. Jens Stoltenberg has also asked د جوینا ناتوی یا لبروکسل پیماندا هات امضا کرن. د مراسیما لبارگاه ناتوی ده نامه نیتا تکلداری انسیاتیوی لسرناو آلمانیایی جعالی وزیر پاراستنه کریستینا لامبرشت و هات امضا کرن. لامبرشت دیار کرکو د پاراستنا آسمانی اروپای ده Wallahi hene ugot. A very important support for Ukraine in the fight against rocket fire, against this terror that is being exercised. هم جعالی آبوری و هم جعالی اولهیه و جبو همو بشدارن پروژه کو دست پیکرنه روشک قزنجی هیا. تاوی آلمانیا، انگلیستان، هولندا، بلژیکا، نروژ، ماجاریستان، چکیا، فنلاندیا، بلغاریستان، رومانیا، سلوونیا، سلوواکیا، لیتوانیا، لتونیا و استونیا جی تبلی بینگاوی بون. Die Zukunft unseres Landes wichtig ist. Da sind viele Maßnahmen besprochen worden mit der Wohnungswirtschaft. سروک وزیر آلمان اولاف شولز د داویا مها تباخه ده پلانسازیا انسیاتیو برای گشتیره پروکری بو. شولز اف یک وکه دستکفتیه که اولهیش با تواهی اروپایی بناف کر و گات. سیستما پاراستنا آسمانی هفبش و جه سیستما هر ولاتک بخواه خواه آوا بکه باشتر به. پروژه با گرتنا بن پیکرنین پاراستنا آسمانی ین اروپایی دی آرمانج کرن. پسپورن اولهی دیار دکن که
دواره پاراستنا لهمبر چکن وکه فروکین بیمروف و موشکین کروزه و هر وها موشکین بالستیک لأوروپای ده کیمانی هنه. ده پاش پرده یا پروژه هفبشا پاراستنا آسمانی ده ایریشا روسیای با سر اوکراینای هیه. For allied security, we will discuss measures to ramp up our production. ناتو دیار دکه که شر اوکراینای خطریا اولهیه یال اوروپایی به تمامی گوهرتیه وش برویه که دوی پاراستنا هوایی به زده کرن. بره جبو اوروپا گفامزن هاتنا موشکان یاج ایرانی بو. لامریکا جبو فروتنا چکان با ولاتا که جدر و پیوستی به اریگرنا سناتوی هیا او یک جی ده پیشنامه قانونا دستورنامه پاراستنا نتویا امریکای ده بیکتی داخوازا ترکیه یا کرینا بالافرین F-16 جی به شرطان و حاتیه گریدان سروک کمیته تکلین درو یا سناتویا امریکای بوب منندز جی گوت حتی که اردوغان جی روشلات دریا سپی دست به هلوست آخویا ایلیشکار برنده از بریاری قبول نکم. امریکا د پیشنامه قانون دستورنامه پاراستنا نتوی امریکای NDAA یا با 2023 ده دو گوهرتن پیک آنین. او یک جیل سر داخوازا سناتور نیوجرسی باب منندز و سناتور مریلند کریس وان هالن پیک هات. دوی گوهرتن ده فروتنا بالافرین F-16 با ترکیه به شرطان و هات گریدان. سروک کمیته تکیلین در و یا سناتوی باب منندز ده پیام خویال سر حساب تویتر و شانده و ها گوت. حتی اردوغان هلوست خویا ایریشکار آل رجلات دریای سپی نراوستینه و فروتن پیکنه. منندز لسر ویک جزیده کرکو حتی اف هلوستاوی و نتنش بو بالافرین F-16 لید هر مجارک لدجی ترکیه ده بکوره. منندز لسر نوچه گریک ریپورتر آب سرناوی سنتوی امریکای رزکنامه سینور دار کرنا فروتنا بالافرین F-16 جه ترکیه را ترکاند کر و گوت. قانون دستور پاراستنا نتوی NDAA تنه آموره که جبو پیش دبرنا برجواندین امریکایی ین لروجلات دریا سپیه. سروک کمیته تکیلین در و یا سناتوی منندز گوت. بلا از اشکره ببیجم حتی که اردوغان هلوستا خویا ایرشکار لحرمی راوستینه از تو مجارن تکلداری F-16 جبو ترکیه نپجرینم. افقاس پشتی که سناتو پیشنامه NDAA تمام بکه و به ورسیون مجلس نونران ره هف بشوره نویساندن وش با اره کرنه جماسه سروک امریکا جو بایدن ره وره شاندن. زیده کرنه که به همان رنگی که کرینا F-16 آلیه ترکیه و گریده ده لمجلس نونران NDAA هاته زیده کرن. لیته پایین که دمتنا هف پارده اف زیده کرن بین را کرن. منندز گوهرتویا پیشنامه NDAA یا 2023 آکو بودچه پنتاگون جید ناف دیه پیشکشی مجلس نونران کر و همان لیزیده کرنا پیشنامه سناتویی یا کفروتنا F-16 جی ترکیه را به شرطان و گریدا. کره باکور موشکین منزل وان دور جرباندن ری و بریا پیونگانگ راگهاند کو موشکین کروسین بارمانجا نشاندان هیزاوان یا چکین نوکلیری ین تاکتیکی دو موشک جرباندنه. آژانس فرمی یا نوچان یا کره باکور وی سبه راگهاند کو لیدری وان کیم جونگ اون کیفخوشی خویا مزم به سرکفتنا وی جرباندنی نشاندایه ده دما جرباندنی ده کیم جونگ اون جی بخوال حرمی بو. هر وها چپمنیا کره باکور راگهاند کو پشتی دوراهیا 2000 کیلومتر لسر دریایی ره موشکین کروس ل آرمانجین هاتبون دیار کرن کتنه. دیزانین کوری و بریا پیونگیانگی جدسپیکا سال 2022 حتی نها بیتری 20 جرباندرین موشکین بالیستیک ل منزلین جدا پیک آنینه. او یک جی دی واتیا بم پیکرنا بریاری نتوین یک بویم.
لفرانسای جبرکو خباتکارین رافینهیم پترول دست به گروی کرنه کریزا پیدا کرنا بنزینی دوام دکه. جبر سندیکایا چپگر CSCT به شرکت مزنین پترول توتال انرژیس و اکسیون موبایل را لسر زیده کرنا. حق کارکران لحف نکرن کارکران دست به گروی کرن. کارکران بریاردان کو ده هفته سیمین ده جی گروی بدومینن. حکمت فرمانده کو بلاهنک کارکرین سازیان و گرن سرکاری خواه و حتی دیار کرنی دبکو لسر توتال انرژی سیجی همان فرمان ورداین. لحنک هریمان جبو درو جان فروتنا بنزینی حاتا آستن کرن. ج 7 رافینین پترولی 6 رافینه ناخبتن. اف جی دبه سداما کو مروف بری خواه بدن ستاسیونین پترولی لگلک ستاسیونان جی بنزین نمایم. بله نوچین مبداوی بون هر شاد و بختوار بن.